ihonyozwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Rwanda. Hari ababurirwa irengero nka Bahati Innocent, Eugene Ndereyimana, Boniface Twagirimana, Niyomugabo Nyamihirwa, Venant Abayisenga, tutibagiwe na Iragena Illumine ndetse n'abandi benshi tutamenya. Hari abafungwa bazira ubusa nka Aimable Karasira, Niyitegeka Theoneste, Deo Mushayidi, Théophile Rutwa, Paul Rusesabagina, Focus Ndayizera, tutibagiwe na Idamange Yvonne Iryamugwiza ndetse n'abandi benshi tutamenya. Hari abicwa n'abicanyi ba FPR nka Kizito Mihigo, Anselme Mutuyimana, Silvio Dusabumuremyi, tutibagiwe na Alexia Uwera Mupende ndetse n'abandi benshi tutamenya. Gahunda nejo ku itariki ya 10 Nyakanga mu mujyi w'i Paris saa 7 kuri place du Trocadéro. Ukuza kwawe ni ingenzi cyane kuko kuri ako karengane tumaze kuvuga gateye agahinda, hiyongeraho akandi katavugwa gakorerwa abaturage, aho bamburwa amasambu yabo bagasenyerwa hakoreshejwe urugomo nk'urwabaye mu mwaka wa 1994, aho umuturage asabwa gusenyera mugenzi we nkuko byagenze ku miryango irenga 6,000 yasenywe mu cyo bise kurwanya abatuye mu manegeka. Abaturage bararaswa bakaba mu bwoba FPR bashyiramo ngo igume ku butegetsi. Ijwi ryawe gufatanya n'abandi birakenewe nguze guharanira u Rwanda rurimo demokrasi isesuye, aho buri munyarwanda azanganya uburenganzira bumwe na mugenzi we hatitawe ku nkomoko ye, yaba akarere cyangwa ubwoko cyangwa ikiswe ubwoko ku batabwemera. Niba ibi bidahagije cyangwa ugikeneye kwitera akanyabugabo, zirikana ko imyigaragambyo izabera kuri Place du Trocadéro, ari ukuvuga hafi ya Tour Eiffel. Ushobora kuza mu myigaragambyo ugahita unakora ubukerarugendo. Ikindi kandi ni hafi y'ubusitani bwashyiriweho uburenganzira bwa kiremwamuntu Parvis des droits de l'homme. Ntuzahabure kuko u Rwanda